Kami songonatan yang dua, sabakot nomor Anton yang kata Rubiah, Koras Mahami Raja di Hula-Hula, juga dana masih tak dihamuk karena mengalir orang yang baru nami. Jadi song-song ini nanti orang tunggu sasaran, kalau kewasahatannya, emang nama lo nami? Gabi tu lah. Memang sasaran pada umat. Baca tu lah. Sangat tisun, saat lagu berdewa. Di Pasariteo City Luon nih, di tomat-tomat keluarga, di tomat-tomat masyarakat, lumobi manang dia depan di debata. Jadi masalah roha di sini begasan sedari. Open wine. Manotor mahami di son serikat dulu do serikat taruhan. Hari musik nami. Baik ma godong melakukan lima. Jadi mau lihat tema aturan so hutor so kami acara nami manotor dison di batu paesten tado somon dos somon dia statuten mana somon dia pe isenior siap kesepakatan tado dos marohata las maroham betalo soalnya ma penasahat tuhangono baima mengalir kamu nak kodang sopai baima bukan lihat asal lihat perhorasan lihat pangkabiya di tahu saruna yang ke nama Hula Boru.
tio kadung mado asuka kadung mado asuka tulang nami bakbahan songsongan tulang rawuhut nami gultong Tumpok na sa isina, ihamong ko para ni amang guru nami Raja Manurung. Amang guru, dinarogo cucu munai, ala or panutor do perde amang guru ade. Jadi mangido kami gomos. Ala nas guru hatta ima marhite na magkalo pasu-pasu mardongan saripeo. Ima bere nami rakto guru nami sebagai curi kani marhite na bosona. Di patu mahamudo si mau-mau na sa Amerikai. Sona palas rohani kita salutna kamataraja nang tasuribana tanubo bihami akaulah-ulamu marga bakparan alani ko pakai hami maju partikianon asa utalo hami su tortor nami amar parmusina ni Jadi pulang kami. siacurin na mula-mula siacurin na mula topa sianino haroro di habisuhot di hita halak panak sanino mula di parpinotoan yang ko namalo dan ko putta si Raja Batak saya ini mehok do sen najolo tu pinoparna asang kia tubuh tu bertimion si boto ada si boto uhu dari dan ini lo telah mirohan di bagasat sadarion ima sakak mirohan yang menggurunami Raja Manurung inala patu pahon ada ima ilama calo pasu-pasu pada pasar di peo berenami rakdo gurunami asima tuturuhan yang matari batang saya matinangi marpinajay mana isahap ko mapasok-pasunan na sumurgi tulabong talupong ito bere do puro nami asal yang harap terhami ang ilan marmula rin na nauli marmula lang ko na ringgan ay madamang mula-mula mas marong makusok-kasok pa jadi mau nanti matulung kamu makan rakso pasar hari ada hukum
ada ibing-ibing. Rohamu masuk batu kami, hula-hula bakpahan. Isoba kamu kami, magi urak dok hebing. Alani mau lihat madurun nami sombino isi tua. Asa topak isi balon na parasaran nilai. Oras do kami, hula-hula bakpahan naman jalo. Tuganda nama ihamu na pangali. Ada tuh na pilukan do puta si jolo-jolo tubuh. Molo binotoy na majalo gotong mamangalian. Alani, patulwas sa buma kami. Rona law mamasumasu hamuma. Hamok kapangurun namin marga manuhulu. Alay tustong niya piharoro namin. Si titit may nasok pagulang-gulang pangarahok na. Tustong niya piharoro namin tulang mur marga pagpahan. Lasmar hamu, ulang na pinasuna. Amat parmusin namin. Asa rojahan manabi-nabi mamasumasu. Kasato-kasu-kasu kamangurun namin. Baik kamu mah jomang arang-arang dari mah kata namanya. Jadi mau dilatih Isa palo matututi para sa nangyayaring oras, mahamong naman jalo. Ima sila spiro na humasat kami. Tuganda naman yan ang nabulunan. matututi lang. Moliate ma, amang parmusin na rin. Asang yan mahintay ang yang namin sonin ng raja di hula-hula sa titok sa hakutoro. Manang natuloy peperit ko por kumarsogot. Mga nuligo-lugo siya pari. Ulunakon na sila tudolok sa hindi na mahanapot ang babaga ng aromak. Molo tuwat na sila tudoruan. Sayang dia madaputan mual nga gini. Dino amang dihagihay. Alam mo nga si Topan Manortor, inahoy na mual tiyo, milahin may natukan mo ngatan. Ay na magsitiyo kay, marunggano mamuse, tuhasahan. Ay na lang.
pagi. Adorak sohuruk atak ko magburu. Totong dohita jumuro matok muliake tuaro padi kuata padega basay. Gabi itulah. Na mga lehon ari nauli ari nadengka tongom may ari sadaryo. Tarlumobi di leo dihita hahipason. Marhahipason do hami sahat tuhutang bunaw na magburu. Gabi. Marhahipason dohita jongcong di yulo di bagas muna na marapak na badgualon. Si konggong na sa isina. Amang buru na lagu na burcu. Marhite kokodo jojo mu panggoramu na tuhami hula-hula mu pakpahad dohot mga sirasa solang na arong di hutahon. Gabi mato. Rolo hami maruduran jala hunot kami do boras sipil ritorti. So di situ itu ang badohonon nami firma pokki bahul-bahul mapacalogan. Firma torti ni hamuna sa luhut na paboron na margaba manuru. Tulu-julu naman nagpangomo. Mato itulah. Sahat solo sahat kubotken nunga sahat kami di kogo di alabaguna na marapal na baduaron. Sahat mahitap tubang gabi at sahat tubang kurasa. Gabi. So lima sahat ni hakanami siap kami hula-hula muna marga papamar sila solang mudakin.
Dairo Iko maune Lalu siang Dayo yo Sumili yang kita nak doa tunggu terlumui dahulu namin sa lupa. Mulai ko nangyari sa atin na naboso. So kung nang doa tubuh namin hanggang namin na lang dito natin. Narakadjal may tada at hanggang nila. Malati kami sa oras. Jadi sa kung nang katulang namin sa lupa, hula-hula namin. Asarap kita na ba sa aton pagkatayo no? Dabi. Jadi matulang Raja Bolon lupa tubig. Isorodo kami tutulo puno ay. Iba magpapaguro ni si Banganon, tulo-tulo ni si Banganon. Iba na nagpanganot dia non. Sa sumunatan na ito naman doktor. Asa si titik masih pahurong nas di rumah. Ketik sesudia beon tulang nahubok kami. Waktu rohata kuhana matari-batado pasok-pasok na. Hei, saat masuk saat bok kulena. Tumasahat kami noengon tulo-tulo suatu. Saat pada tubang gabian, saat manang tukar horasan. Hei, kalima tajalang mahula-hulat ka. Udul mamu. Ini dia pengantin. Oh no, udul mamu dulu. Asaro ulai tulangan. Deke sedih asal dia mengurus anak, mengurus bodoh, tujuan karyon, jalan pasang di amata debata. Di sana ni kurang kain masuk hata ni sudah nama tu. Asa sedikit masih apa, kurang neles dulu dong. Tuksoni ni, deke nagutan maturangan. Saya tu kurang nama pinasuna. Matu tu. Asa sah esulu sah betul-betul jalan to homai irondang nila dinaw ko masatami deke na mo deke na tabo sa mahida sa luhut na to paggabian sa to parhorasan jalan to tong mahida dinongan ituhan Matu tu lah. so ani paggabi sa horse ma Tadalang matulang tadalang. Jadi kalau dimulai nama pertamiangan, nang pertamiang mahita, tolong jo tertib, unang along suara. Yang dulu itu kalau pergi lagi pakai kami pulang, mau posisinya lagi yang naruh di dalam, nak pergi ni dalam ni, dia selalu dok di dua, ada titik lagi mau ke rumah, titik tu saja bion, beres, lagu tak sama, kami pulang kembali. Amat terima kasih dimana banyak kapasitas mulai. Seperti kira ku pasatai mati hula-hula nami, tulang anak nami papahan. Bila mula dari nami, untuk dunia, ada beberapa pikiran, di pesta masing-masing, di mana nami seperti menangkap kami dari luar itu di pasar ini, seperti tidak terlibat di keluarga. Kalau skenario itu kamu masa hakim ada kalau bertaruh anak itu siang puluh yang di masa dulu. Kami dulu beres satu lama. Kalau kisah akan pulang, waktu boleh deh. Masa hakim dia kesini dulu, bagi sekian. Masa antiak ini, jika dia kesini dulu rumah yang dulu ini dulu. Ada, kita mau, ada kita dulu lagi orang beres. Waktu boleh, lampu.
Gerdana dapat kamu dapat jadi kabar ada yang pakai gaya. Kalau di video dua nak orang bilang, jadi sudah dua perlindungan itu. Buat kalau nama kuat, dan Islam kamu di bawah. Jadi kita sudah kala itu dengan. Oh, susah dia. Dia kena dulu perkataan Tuhan. Tuhan pernah mampu di batu-batu. Tapi barulah Toto Berera, boros modal gabi. Pemiluan namin itu selalu. Mulu boy itu tong out jo perjolo. Dua sudut do kau do. Las disi. Oke. Dia kata siapa pernah. Kita tisot coba bagi perjolo tisot. Ngarung sa boleh sini sa boleh so dibagi. Berpencar. Godang do di batu pa suhuton. Di Bangiro to kadong perhobas asay bayad do sanan estafet. Nasa jabu dibagi do. Daw anom may anon. Nyam maju di estafet to. Kita turun-turun di sepanganon laut. Langsung dialap. Jadi molotupen Lester. nano Ala langsung alap. Sulak to hita galut di bapak itu panganak tabi panang krisma hita na po tanate hita na siya taruto begitu kami tu baru nami leh tolong bantu dibagi main isulangi Ibain estafet ibain. aturan na di solo po ba opuma nah na siya taruto di dana di masuri Api na para putas wa Ang kusora do dami. ano na sibuan. Di amu baru kami asaro amu. Di ba ba sing ngahini? Langsung maestafet, langsung bergajang. Unang bebek kerajang deba langsung berjejer, Pak, langsung berjejer. Kamu. Asai bagi, berjejer baru. Walau johori pada labu menyadoi Bangsaku bersihkan hidupi Haru-haru yang musuhan di labuko Hasilnya seperti sang
Rajai papahan sanuan pe pandanami asal dalam burak mahami lau madapotong sapara sidoli nami badamang mamusi namar hadumu tusi ima burutta kutomani bagas joruni tuhani lau paujakon parsarepeon marhite na posonai nunga simpuli apara sidoli taulaho las tauduti mamuse tuadat na binukan ni oputa si jolo jolo tubui dison tinau hujalo hami sinamun nagudangi siang siraja ni anak kota Rajai Manurung apara sidoli Odik sasadia peon aku jalo hamion dinaro hami patuduh jelas sirohanami tuhamuna apara sidoli nami sapa sahaton nami ma sinamon nagudangon tuhamuna hidop na tua-tua dangalani otin na upain na tininggal no dangalani gudang na upain na pinareahan alai alan jumpa do di mugasan ng pason balik tag pagabi tumadakon sa doon nung matakat kami dohot si raja ni haburon nami ima yanak komuna yanak kota Raja Manurung masih paululuan saya manupa mamasahalamat na martua di bata pasaton nami maon sinamok na susadion tuha muna para sidoli asabang ima tuha ni dama dohot day na lau macalosa sinubuti mahami Hebat itu. dia mana sih dia jadi diartian au di disipahana di kanon didos ni rohamuna kamu hasuton para anak amang nami Raja Manurung songoli hasuton perburot para sidoli nami iman lukat tobi om matikina habe dilas ni rohatta sonan irok munay takas na kini pertakok ni mata nyari di narapak ko tamang udurhon anak dohot moro ni huriay ima bere nami nagawi helamu para sidoli Raja Stobing borut tai nagawi si Raja si sada boru kita di bagasan tikyon mau lihat itu donon nami to hamuna hamu para sidoli nami ima si matuan ni bere nami marga Stobing alana takas do ningot tamu ima tulang ni helamu jala ido ada na biru kanya putta si jolo-jolo tu inama jalo sinamot tamung ima siapa murutta marga Manurung ipasui amudo di namar ningot tamu ditulang ihalamuna ima hami marga papahan alani marhitu ibagasat sadarion dinang di pasahat tamu ima somot titi marakuk magwarna di halak batak na pinukkan yung putta si jolo-jolo tu donon nami masih lelemunon apa sidoli na pinasui munon masih namon ibortai asa bago na marhalto matutu dia gata jolobean horas mahami na majalo himatulang ihelamun para sidoli muna na marliga-liga tutu kita mulai sedaga dari on tugada na ma ihamuna mangalean asang dia matutu tuariakan na negro marhita ulot dari bagasas sadarion akas saci sada urtut saci data tortor sisa datangnya kita mengido dia kadung mula rumah kaulah ni pengurut ke marga Raja Manurung om mana dirok nagawi merliga-liga tutuh kita di bagasat sadayon mula nagawi hari mersogot di jolo hamu managawi di budi nami mula nagawi hamu metu di jolo hangi ma di budi muna ale mula tu kami pimedok ko ni mula boruton mula borutubig pidi dokok kamu ale mula di jolo nami patol hasamu hami medok nagawi berpapahat di hami gabi mah mau lihat tema ihamu ima para sidoli nami Rajai Lubat Tobi asli paluluan namar para sidoli dohot namar hula-hula marianakon baik zaman ma kasihnya seperti Raja, sekali lain, tidak seribu, sekali
Yari namun di bulan dari kami Maria dan berbeluk kemudian balik itu kalau lepas Tuhan roset kami itu lepas sama murah untuk kami di hutan kelab beratan baik Tuhan di haronami di begitu lain juga doa ibadahku membaca lupa sepasi pertugasan sabab sejauh berarti dari tidak kotoran jadi dia surah rami amang guru karena bakul kami dan amang guru lah doa guru nah hidupin guru terpadu paham kami doa guru segala sampai aku guru segala cal taruh aku untuk semua ini pengalahon amang guru saya las merohani badan las merohani ton amang guru na guru macam sate jadi Ilo, jadi nggak anak pendek ini, ada pesantren dulu semangat, disurakan pemerintah itu, kadang nganggur dan hukar jadi.
Jadi sotinari itu iho. Udah tinggi batu muda. Dari itu ada asrah. Kunjungi Joko Buon. Pada orang bertahun itu jadi dulu dicipta hoko di soal di daerah Serpent Badageon tahun di Halak Bataki menjadi populer sangat baju. Oleh seterida kreatif di sasana semendia mendudosa. Jadi berpenduduk orang bunda. Nah, dikomai segala dukungan Bapak itu toko, udah pendukung asgo, dia pesuruh serta asal gue berjalan atau tinggali, asal nongdodo kita mandoros saat pola saat itu, tapi aku udah gue menciptakan, aja di sama lima, atau udah orang rumah, sama kata dari mando, asal si diri masih apa belum les di rumah, usung lopi, urus, nggak pindah tuh banyak aku, dua terus, saya tuh udah nama aja, di masuk orang sebentar lagi, bangga musiknya. Toko spiritual di ikan. Dia on baka taon on. Maju. Manuru kamahita sebenarnya mandok mau lihat itu amat nomor 2 di bata ala di paratobok rohatta gudang di pasu-pasu nata jalo nakining dinalau tu gereja masih radio naudon inang di Deledon Holan ari udah dinda di utat tau HP dibuka sano paso di ulota puji Tuhan dilihat di batado ari natiu sedai sada mujizat atau nggak sadono nami matu hamuna ima keluarga besar manurung radohot boruna wilaladang mungkin terjadi ulaunon anggoso adong di hamuna komunikasi yang baik di sialani siya kami lupa tobing mandok kupasaot tuhamuna balintang mabagabi tumadakon sitaduan arimuna magabi ala takasto humere kami di ulauno amuna namar dongat tubuh namar hula-hula terlumobi di boru masih pauloloan atau pasaton namu mauruson tuhamuna dalam nami may maminta tomata nomor 2 di batak sayang kiat ma songon rapuni ulosong torok ni pinoparmuna ditumpak asi dohon tolong ngerohan ni Tuhan sino putih mami tapa sama dia mangboru marpangiduak ka atas biro rohani roh mata botoko dalam pas kami diperdalam yang mata boton itu kamu dulhon lainan do ibu nami tugas joroi nama jalo para semua bison itu dua kami ro ulos itu rabu dan uloson berarti uloson kasih bulu di juga itu anon oloro tulurados asal terus tulurano kasih bulu dari lo pasal itu hamba tong di hamuna sereni roha lain sereni roha itu benar
Tapos tumahanani lain itu bila kuat tu ho pakai kerja muru bela pakar nengro udah kali dua tubuh pakainya tubuh ho usia mutong oleh Basta di sima na botar ako pa rin. Kita na tua. Kita na rumiris ben na. Kita na sumoro. Anak pa nila muriris. No,